Bugün 6 Mart Massa Sport Mektebi Жылдар оқучубуз Беговой дорожкада быйыл спорт школга тапшырат. Жакында Жалал-Абадта 3-орунду алып келди. Азыр килограмм 35 болуп калып атат. Мунун весин көтөртүшүбүз керек. Колдорду иштет дагы тездетебиз кана. Жылдар мындан дагы тездетчи. Мындан дагы тездет. Колуң иштетеми, кетти. Мына карасаңыздар, ушуну бизге улар Ордобаев деген окуучубуз алып берди. Булар кымбат, российский. Буларды биз эптеп, акырындап, этияттап мамиле кылыш керек. Залга келген балдар. Дагы колду иштетебиз. 11-inde Koçkarata Kuda buyursa, Koçkarataga bolgan dayardыктар dagı katı iştet. Akırkı 1 minuta kaldı küçüğün barınça. 1 minuta kaldı küçüğün barınça. Bolat, sekin. Жақсы. Qara qanday sonuna, muni uyuңarga деле alып alsaňar bolat, baldarıňarga alıp bergeni. Negizi baldardy sportga beriş kerek, urmatly ata-eneler. Men hazır muna YouTube kanal açıp atam degile, sizlerden suranyç. YouTube'ga girgizem, maňa podpisasiya etip koýgulaçy. Men şu sport jönünde, köýgöýler jönünde, densoluk jönünde, vraçtardy nemelerini dagı çıgaryp duramyn. Noken Sport Mektebi deseňer YouTube'da kanalımda sizlerden suranyç, жазылып koýuňuzlar.